Танай санаа бэлтгэх өнөөдрийн бэлтгэхээр болохоор танай санаа би сайн бэлтгэх өнөөдрийн бэлтгэхээр болохоор өнөөдөр гимнастик хийнэ. Гэхдээ би яг ингэж би дараа нь харуулъя. Ингэж жагаад ингэж за одоо эхлээд бэлтгэл дээр ингэн би бас юм хийж байгаа. Дагаад хийгээрэй. Яна микрофона партсан шүү дээ. Сүгээс раз тэгтэр тийдгүй маа. Бас юм хийж байгаа болохоор санал арахгүй ч болно шүү. Ингэн одоо ингэн. Сүл ингэн. Мэдэх юм шиг. Битгтэнга шанаа тэгчихсэн л та. Битгтээ нөгөө яхан гимнастикаар хичээлэг байгаа. Зөвхөн хичээл. Би таньч жоо ханалгад ингэж Чарада одоо нөгөө хэлээр секунд одоо хингэн за тэгээд тийш ингэ за тэгээд одоо ингэ гимнастикаараа одоо YouTube хийдэн тэгээд би дандаа юм үзэхдээ ингэж үздэг. Ингэж одоо бонороо ингэ степс
Дуу наачглаа. Энэ шүү. Бичта. Тэгнэ. Тэгвэл өнөөрөө тэгж сурцгаая шүү. Эхлээс авал хандаад ихгүй амар энэ нь өвддөг. Энэ нь өвддөг. Ингээд тэгэхээр гараа ихлээд буулгаад ингэн. Тэгвэл амар өвдөдсөн юм аа. Буруу хийх. Тэгэхээр сайбер зүг хийсэн энийг дагаад хийсэн болохоор зүгээр юм. Тэгээд энэ үедээ мэдлэгээр би 7 нас хүрэж байгаа. Гэхдээ би 4 сараа хэдэнд төрнө. Төрс өдөр маань болсон. Би тэр өдөр гоё чанал хийнэ. Хараарай. Чанал хараарай. Ингэж хийвэл буруу, ингэж хийвэл буруу, ингэж тэгэх юм бол энэ нь ингэж амар өвддөг байхгүй юу? Тийм болохоор энэ нь амар өвддөг. Тийм болохоор та тэрээ бити мартаарай. Би одоо энэ бичлэг үзчихэж танарт тайлбарлая. And if you're safer to do it like one leg versus the other, that's completely fine. And if you need help, tell a trusted adult or a professional to like help you with this skill if you're really having trouble. Because I don't want you guys getting hurt, and nobody wants you guys getting hurt. So thanks for watching this video, and don't forget to subscribe to my other channel, That Night Glass. Okay? Other side, not trying to push him back. And also, if you're in the middle, like and you're stuck here for a long time and you need help, just go back down because you go here and I'll hold your back. So this is the last one to demonstrate it, and yeah. So first is here, roll. And when you go back, make sure you don't go like so back, because I've seen people that they go like this. Like go themselves, and now I'm shooting like don't throw so like try to do like gentle ways that you can do it. Like I like to like from here I like to do it together and then go
За дахиад татчих. It's the wrong way you do it. Like, don't do it this way. It's the bad way. See? From here closer to here. I was doing wrong one. That's when we wanted to roll over. And I did it correctly. Заавал нуруу нүвчтэй хүүхэд байх юм бол бити энэ юуг дагаж игээрэй. Completely fine. And if Би you help хэлнэ. tell a trusted adult or a professional to like help you with this skill. If you're learning Тэгээд I don't worry about doing hard. Like nobody бити спрайк дарахад дараар мартаарай. to subscribe to my other channel, Danakla. Okay? Bye. Don't miss any videos. И түрээ энэ харчих. За би бас юм үзэхдээ угаасаа ингэж гимнастик